Kardom Pini News Fast Karbiang Mga Berta Kithanjia Bangili Sami Kachirong Parpi Aprangsi Berta Thipipen Arjuitha Hanjanglang Solong Kijutsi Congress Reliamai Kapado Botol Kimime Jok Rahul Gandhi Chitongdun Un Edet Sita Article 244A Alam Jakpon CM Tuliram Ronghang Article 244A ke Pachunji ke BJP Anchot Lopusita State BJP Manifesto Alongke Article 244A ke Lamthi Isita Tokponte Lakirat Phan Kachong Thui Puke Langdak Lupu Kopa Atum Akoipi APHLC Aphansi Center Rensing Rong Piarong Arat Vote Pipen Jai Katharaphan Pahaidun Popu Jakdun CPIML Asong Atum Kaprek Polling Station along Vote Kerekamai Kangni ASDC a candidate Sarsing England Ahimpen Kijutsi Vote Kerekpon Pado BJP pen ki thordun Dr. Numal Momin aphan Paren Vegji Pura Pini Bokajan LA pen ki thordun Roton Ingti Aparman Hanjanglang Supathuaklam along Congress Mass Joining Rally Amai Kedeng Bangso Amayalong Aluhiaman pen Rahul Gandhi ke Bangji Alamdo Seta Botor Bokan ke Mimedat Ajok Helicopter Pangjarun E Pura Bangso Areli along Chetong Dunun E Dadlo Bangso Areli along HAD Minister Barim Khorsing Ingti Candidate Roton Ingti Candidate Sumrong Hang Candidate Sonjit Teron Atum Pen Chenglok Penang An Ki Thegiding Atum Chetong Dun Bangso Amayalong CEM Tuliram Rong Hang Aphan Kacheplangta Paputhak Majok EM Atumta Chupudun Hai He Pu Hei Huya Puthak Arbokpon Sumrong Hang bole fan milak release nokore Kaninje take hai achit update achiki ligle bon Congress Sarkar le Kibanglote non BJP a Sarkar Kachenek Kaholo Aradatum Asap Ake Joydo Popu Hei Huya Puthak Candidate Roton Ingti Ningjepon Laan ke Ningje Ase ke Pathe Ma Puspute Article 244A alam same alang su manifesto long same ave sida Ningje ji ke rad long banke autonomous state kam ke kai same claim ji pu Tuliram Rong Hange rai joragot সদায় দাঙি ধরে অটোনমাস স্টেট কথা লয় কিন্তু রাইজ আপোনালোকে চিন্তা কৰক এই অটোনমাস স্টেট কথা ইহঁতৰ মেনিফেষ্টত তো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ So Amayalong Suri Suri Armu Chetong Dun Si Mayalong Congress ke Hailopu Ning Arong Chipipon Rahul Gandhi le Wangun A Seta video conference pen Rat Angnu Articles 244A Kapachunji Aphan Lamchak Pipon भाइयों और बहनों नमस्कार मैं आज आपसे मिलने आ रहा था मगर मौसम के कारण नहीं आ पाया चुनाव का समय है कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं पहली गारंटी CAA को हम असम में नहीं लागू होने देंगे ये असम पर एक आक्रमण है आपकी भाषा पर आपकी हिस्ट्री पर आपकी संस्कृति पर कल्चर पर यह आक्रमण है इसे हम नहीं लागू होने देंगे दूसरी गारंटी 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे चौथी गारंटी 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे पांचवी गारंटी 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी आखिरी बात जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे भाई और बहनों इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज वो हम करके दिखाएंगे News Desk Report News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong United People Association Asongatum Pini Rooftop along Pherangke Amai Padupon Pherangke Amai along Kaupa Amai Phung Mohon Teron Pen Kaninje Ponke Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang Hemprek Aputhak Rat Amai Pi along Ningje Pik Ponta Non Assam State Election
मैनिफेस्टो के हेम्प्रेक मते आर्टिकल 244A टॉपन पेडेट के राराफान कपालू कलिमा पु असम प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो अलोंग के टॉपन डाकदो लसी काउपा सोंगाहिन पेन संकुर कार्बियांगलों आराराफान चुनिंग रिपोन के मधु अटुम पुसिता में पार्टी लांगलेरा मेसेन कैंडिडेट अफान वोट पीजी अफान सी पचिनी पोन अनपार्टा डॉक्टर मोमिन कार्बियांगलों हमफांग अटुम टांका चुरुंग चोट असोंग पु अकोय की पिया पुठाक तमे काउपा सोंगाहिन पेन पिनी फेरांग के अमायलोंग पेन पिनरेम पोन पु डेवलपमेंट पु निंजे कोंग बोंटा डिफू टाउन किलोमीटर्स इसी के पार्लोटे तोवार के वैक्सी चेहलात नंगबोम लांगपुटा काउपा सोंगपेन अकोय पिपोन केवांगजी अप्रैल 1 तारीख निके इली तुम आदर के सोनाय भूत की जोग जियारनी लो लासे होला सो भूत की जोग जियारनी बांके माथा पामे मुंथी पामे पेंसे अनुतिन दा जोग नंगी लासे आlang तुम alam cak mai meeting long ko pacho bayar chot kela bang chok chelo lasi hola so arni si ili tum bang tukang wai dolo hola so ni tum so me chonengri lasi mesen abang fu apan si ili tum anu tinta gut ki jok pedia apan si ni tum bang chonengri lo lasi development alam tum hangkong stak karbiang long ko am si development ke doma kala ili tum tek prong lo anu tin tame anali tum ta karbiang long a reporter ang selo Karbiang long nang litum nilitum perang party atau ketiga nang litum si kedam tu. Pini di pen ku anak kilometer ang bong si ilitum towar ke melo. Dak pendam tha divi school parcha divi school ana pen te towar ke hin ulak puta. Mintila leng along non talang tha. Gari alun ma un ema ani bang gari ke hinu munir tu. Mane a gari ka bamparung dak mane a gari ke ay scooty ke hinu dak mane ke ingkini non ta laga pacu bai pino non ta nali tum thegam longko te la hano ma di purong supia non ta taunang bo anta develop et elang ta tuliram rong hang kacipin dak amai meeting along tin adim tin along alang li kacipin dak la pen karbiang long develop leke non ni tu asong me pudami ke tuliram rong hang pen horen sing bean velu la tum si develop chalu te tuliram rong hang manta pinyani arjume alang li siaman yang ko ana a property si gedolo ko an si inkenelo nilian siata arju pinita arju ji alang la ana long le dak birula lom pendang lok gutte karbiang long namla news desk report news fast karbiang long APHLC party kang tangkring adim lake phuluni constituency henlo sonsia tumi center rensing rongpi arong penta ador ke sonai avot pahing noni pin pensi APHLC aphansi vote pi pen pahaidun popusi mai pado ahut lamchak chipi dun renti APHLC candidate dipu LA jai kathar aphansi pahaidun po congress a sarkar ningkan krepho chari edlo hemprek one thek thedet lapen BJP sarkar chongthuilok a party lake manghume me alamlo lasi nonepong APHLC aphan nang pahainon karbiarat atum jokwan dopo lapen APHLC a party council ing nilong lote worengover sai inglong aso det si long choji lapen inglong aso kandidat atuma phan ke voter list kangthan lapen aning hangalin beha bepar klem tablong li ladak karbiang long lapen ke chia swatu council election nang thurdun long li uhenlo APHLC atumang pusi mayang jaipon khuluni pen arun ko response karbiang long pinyar nikang sampor phaisi apor alompen vuthungaji ahithi adung garua ronglapen erdang ingti arong along CPIML candidate Rugbi Kumar Phangchua hin pen non ke wangji election kilik ahut koson pen si ke ong dung vote pen kachepa haiji aphan vote kerek amai kaprek polling station arlo along maikang nipon lapen road Democratic Labour Party amai phuta laso vote kerek amai along chetong dun আমাৰ দলীয় ফালৰ পৰা CPIML লিবাৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰচাৰ অভিযান আমি লৈ গৈছিলোঁ বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত মেল মিটিং কৰি আমি যেটো দেখিলোঁ যে সাহসীয় বিজেপি দলক সঁচাকৈয়ে ৰাইজে আজি ঠক প্ৰবঞ্চনা আৰু মিছা এই দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে
আৰু কংগ্ৰেছ দলেও আজি যিটো CPIML দলক প্ৰতাৰণা কৰিলে মহাগঠবন্ধনত এই দুয়োটা দলৰ যিটো পাৰ্থক্য আমি কোনো ধৰণৰ দেখি পোৱা নাই গতিকে আমি যিটো দেখি আহিছোঁ ৰাইজে দেখিছে যে এই দুয়োটা দলৰো মানে একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি বুলি ৰাইজে আজি পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আজি এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত সঁচাকৈ ভোটাৰছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা দলকো সমানভাৱে দায়ী দেখা গৈছে গতিকে এতিয়া যিটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত বিবেক ভোট আৰু নিৰ্ণায়ক ভোট হিচাপে আজি CPIML দলক ৰাইজে আকোৱালি লৈছে দৰিদ্ৰ কৃষক শ্ৰমিক খাটি খোৱা মেহনতি ৰাইজে কিন্তু এই দলক সম্পূৰ্ণভাৱে সমৰ্থন দিছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে এই নিৰ্বাচনত ফলাফল আমাৰ দলে নিশ্চয় জয়ী হ'ব আৰু বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ আশাৰে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি অন্তিম দিনাখন প্ৰচাৰ অভিযান যিটো দেখা গ'ল যে শাসক বিজেপি দল আৰু বিৰোধীৰ মাজতো কংগ্ৰেছ দল তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ গৈছে Dongmukak pen Longkiram Teron Hawar Kihat pen Rupam Hanse News Fast Karbi Anglong Pinilakhain koi boithalangso LA constituency ang kangarlo ASDC candidate sarsing ingleng ahin pen kapajutsi rat angnu votes kachorek dam arnam teplong kruarong rong phararong lapen teron arong along ASDC arong anatum vote kachorek padodam lapen ongdung ASDC asong japu songjapetum ongdung avot pen kapahai dun jiaphan arnam angnu howang hangpidun lapen ASDC asongatum hemprek ajoini pensi highway popusi ningchapatherenti kheroni pen ransing teron news fast Karbi Anglong Pinya Birta Lansi Pajudlo Dume Thakme Kardon